veća od zbroja mase pojedinih nukleona. Masa. Masa atoma. Uzbuđen si, srce, a? Možda si mali. Da? Da, molim lijepo, koga trebate? Koranu? Žao mi je, nije kod kuće. Ovdje je njena mama. Što da joj poručim? Ništa. A ko je na telefonu? Ko? A, Tomislav. Čujte, Tomislave, moj muž će vam svima polomiti kosti. Kako kome? Svima! Zvonimiru, Krešimiru, Branimiru, Trpimiru i... A? Pune su ti gaće, jeli? Strašna je moja stara. Onda kad se vidimo? U 7? Pa nisam se još ni stuširala. Ma ne budi glup. Kak ti Zvonimir? Ja štepam samo s prvim hrvatskim kraljem. Onda u 7:30. U redu? Okej. No, nešto krči, nešto nije u redu s telefonom. Ćao, Krešo. Pardon, Tomice. Što ono krči? Slušalci i dragi gledaoci, za nekoliko trenutaka nastupit će Miss Koran, vaša božanstvena Koran. Koran, pobjednica ovogodišnjeg festivala u San Remu, dobitnica zlatne koze u San Tropezu, pjevat će vam vašu najdražu pjesmu, pjesmu godine. Miss Koran, please! Sedamdeset i 2 dana na mom srcu leži rana. Nije rana od bolesti, već od tuge i žalosti. Nije rana od bolesti, već od tuge i žalosti. Prekida, dragi gledaoci. Pada prvi snijeg. Prvi snijeg!
Ne gledaj, ti si još mala. Svi vjetrovi, svi ledovi, ledeni smetovi, svi oblaci, sve vijavice, maglice, skupite se, skupite se. Hajde, gori, gori, šari, mala žeravice, plamičku, plamenčiću, vatro, vatrice. Hajde, došao je, došao, neka dođe. Dolazi, 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 dolazi. Dobro večer. Tu sam. Zdravo, Malena. Nisam ja mala. Je li ovo stan Mladena Horvata? Je kak ne, samo gospo nisu doma. A gospođa? A gospođa ima s gospođama drugaricama sednicu i Bog te pitaj kad bu došla. A mala Korana? Vraga vam je ona mala, već se vleče s dečkima. A ko si ti? Ja sam Štefica. Iz Pušće Bistre. I tako, dok gospođa nije kod kuće, ti oblačiš njene haljine i šminkaš se njenom šminkom, jel? Kaj vas briga, otac mili Bogom. Kaj vam je gospom? Kaj ste ponorili, pozvala miliciju? Korana, dosta je bilo šale. Ne pravi čudovište od sebe. Ko ste vi? Gospon. Ja sam Vuković. Iz Rijeke. Sjećaš li me se? Odnekud vas poznam. Vi ste... Ko? Drač? Već dugo nisam čuo to ime. Tako su me zvali u ratu. Ne samo u ratu, ja sam vas zvala Drač. A ne, mala Korana me zvala Dač. Znam, rugali su mi se. Dakle, tate nema, jeli? Ni tate, ni mame. Samo ovo čudovište ovdje. Pisao mi je da navratim kad dođem u Zagreb. Sigurno u vezi sa proslavom brigade. Najvjerojatnije, on je uvijek bio glavni za te stvari. I danas je. Moj poštovani tata je uopće glavni. Korana, svaki tata je glavni. A ovo? Je li ovo za brigadu? Evo ti. Hvala, Drač. Nisam više mala, počela sam dobivati cvijeće. Dajte ovamo taj šešir. Već dugo nisam bio kod vas. 10 godina, tako nekako. A ti se spremaš za izlazak? Ne, spremam se za kupanje. Samo čas da skinem ove ratne boje.
Svjetlo je s lijeve strane. Drač! Da? Kakav je bio put? Ima nanosa u Gorskom Kotaru. Ovdje je tek počelo padati. Ja poludim kad padne snijeg. Da, bit će sanjkanja. Prevelika sam za to. Evo me, gotova sam. Imate i stančića. Da. Poklon tati za nekakvu 10-godišnjicu. Valjda 10-godišnjicu rada. Nije loše. Ljepše nego u vašem starom stanu. Mogu zamijeniti mamu i dati ostale informacije. Ovo veliko vam je Hegedušić, a ono tamo, Anđeo, barok, trpljen u nekom samostanu. A na kaminu su same dragocjene stvari. Sat. Pogledajte ga pažljivo. Unikat. Stolica na kojoj sjedim čista renesansa, 14. stoljeće. Namještaj je rađen po specijalnom projektu, pa čak i zdjela na stolu. Kristal, posebno brušen. Očito Korana jedina ni brušena. Nije. Pušenje je dozvoljeno. Hvala. Ove se slike sjećam. Visjele u vašem starom stanu iznad tvoga krevetića. Narasla si. I vi ste veliki. Ja sam uvijek bio veliki. Sjećaš li se, govorila si, veliki dač nosi malu kolanu na lukama, a? To je uvijek bilo na rasporedu kada ste dolazili. Uvijek u četvrtak. Veselila sam se svaki put tom dan. I ja. Najprije obavezne ladice od papira. A onda? Znam. Ajde. Stari palac kruha prosi. Kaži prska kući nosi. Srednjak šuti pa se ljutiš. Što prstenjak sve izjeda, a malo me ništa ne da. Gotovo! A onda su se jednoga dana tata i dač, mama i tetanica i još neki drugi jako veselili i rekli da je dač diplomirao. I dača više nije bilo. Da. Je li malena? Kako je u školi, a? U školi? Samo čas, sjetit ću se. Energija ima masu, a masa unutrašnju energiju. Zbog toga je masa atoma veća od mase pojedinih nukleona. Nije dobro. Pazi. Masa atoma je manja, a ne veća od zbroja mase pojedinih nukleona. Pri stvaranju jezgre oslobodila se energija veze, a tijela koja se kreću velikom brzinom imaju veću masu nego u mirovanju zbog njihove kinetičke energije. Zato i razlikujemo masu u mirovanju od mase u ugibanju. A to su takozvane relativističke mase. Je li tako? Oprostite, morala sam zinuti od čuda. Od dača je zaista postao inženjer Vuković. A mene? Mene ne biste ponudili? I tata ti dopušta? Ne pušim pred njim. Ne branim je, ali mu nije drago. Štediš ga. To se zove zlatno dijete. Rekla sam već nisam dijete.
A zlatna? To možda. Gosta mojih nema. Naravno, a šta ću s njim? A da, neki gnjavator. Stari, tako oko 50. A ne, još se drži na nogama. Ma da, bez štapa. Tomice, nije ćeva. Ipak je jako pametan. Zamisli Partizan, a razumije Einsteina. I to se događa. Kako? Da se čuvam. Ovoga? Ma ko ješta. Dobro, hoćeš čim dođu starci. Ma ti znaš da sam ja uvijek bila žrtva u ovoj kući. Zdravo, druže. Ima li šanse da dočekam te starce? Šanse uvijek postoje. Da vidimo. I taj 50-godišnji čiča, gnjavator, koga se treba čuvati, to sam dakle ja, jeli? Pa zar niste? Moj stari, vi ste isto godište. Halo? Molim vas, druga Horvata. A na sjednici? Dobro, molim vas, poručite mu da nazove kući kod prve pauze. Da, recite Korana. Hvala. Evo, uređeno. Dakle, čiča može mirno čekati. A sjednite, ne zamarajte se. Hvala. Recite, zar vas ponekad ne muči reuma? Stari, već 3 godine ima umjetno zubala. A isti takav smješak moj tata baš jučer zaboravio na ovom stolu. A onda, to vam nije sve. Tu su nevolje s prostatom, išijas I sve te druge vaše staračke neprilike. Koliko ti je godina? 15. I 3 mjeseca. A onom tvom balavcu? Zavidni ste. 17 i Tomica nije balavac. 17. I sad bi ja njemu morao biti zavidan. Pa on meni mora biti zavidan. Sutra ga može pregaziti tramvaj. I što je on imao od života? Ništa. Što je uradio do sad? Je li ratovao? Jesu li ga gonili kao psa i pokušali ubiti? Je li on koga ubio? Je li ganjao žene? Je li pjančevao s kurvama? Šta on uopće može znati o životu? Ništa. Čak i tog usranog Einsteina znam bolje od njega. Daj mi nešto da popijem. Hoćete li konjak? Imamo viski. Rakiju. Imamo lozovaču, dobili smo je sa Hvara. Loz. Hoćete li malo leda? Rakiju s ledom. Ali ovo je poseban led. Dođite.
Hladno ti. Uzet ću nešto, evo me odmah. Ovo je za vas. Ovo mu bolje stoji. Zaista mi je drago da ste došli, Drač. I meni. Pogledajte kakav šešir. Šupci! Huligani, lopovi! Gde ste sad? Derište. Derište? Rekli ste derište? Još te nitko nije istukao, čini mi se. Na! A šta sad? Ne znam. Strah me. Malo mi je hladno. Očito danas imaš naporan dan. Prstenjak sve izjeda i malo me ništa ne da. I vi ste oženjeni kao i moj tata. Da, već po drugi put. Pustite moj prst. Pustite moj prst. Uj, 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 uj. Pa kad stignete na sve to? Nedavno sam se oženio po drugi put. A imate lijepu ženu. Dobro izgleda. A da li je ona samo vaša žena? Kako samo moja? Pa mislim, da li vas vara? Čuj, Malena. Dobro, Drač. Znam, to se mene ne tiče u redu. A recite mi, kolika smije biti razlika između muškarca i žene? Mislim, u godinama. Korana. Dobro, samo pitam. Zašto se ponašate kao usidjelica? Pa pitaš čudne stvari. A meni su to važne stvari. Pa i jesu važne. Pa recite mi, smije li muž varati svoju ženu? Ne gnjavi me, Korana. Evo, u našem razredu ima 9 djevojaka koje su već spavale s muškarcima. Pa smiju li one to raditi? Zar nisu djeca? Na vraga, djeca. Naravno da su još djeca. A čekajte, Drač, smiju li one to raditi ili ne? Tome je stvar. Nije stvar u tome. Stvar je No.
Stvar je u tome da si ti razmažena i prestrašena. Ja, prestrašena. Ti, prestrašena životom, a praviš se važna. Uostalom, dosta. U redu. Ne moram ja vas ništa pitati, pitaću drugog. Uostalom, isti ste kao i moj tata. Kada sam ga pitala kako se prave djeca, ovako izbeči oči. Korana. Ništa Korana. Korana će biti upravo onakva kako je gospodin želi. Pristojna, suzdržana, dobro odgojena, dražesna, slatka, mala, naprosto uska. Slušaj me. Gotovo. Miting je završen. Opasnost je prošla. Upalimo svjetla. Dobar večer. Dobar večer. Dobro večer, kako ste? Utrnula. Šta ćeš, godine? Sada jedno važno pitanje. Pa zar nismo gotovi s važnim pitanjima? Nismo? Ostalo je još jedno pitanje. Najvažnije do sada. Da, gladan sam. Još uvijek jedem kao vuk. Onda krećimo. Ko se boji vuka, još 3 za groš, 3 za groš. Vukovića se ne bojim ja, tra la 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 la. Pararariram pam pam. Sezame, otvori se. Hajde, Sezame, otvori se. Ovdje je jedan vuk, jako gladni vuk. Hajde, hajde. Zdravo. Ja sam njemi stric. Naravno, nisam zaboravila. Ne mogu sada. Jednostavno ne mogu. Jesam, obećala sam, ali ne mogu. Ako nećeš, ne moraš. Momak. Budite ljubazni i ne vucite pregaču. Okrenite se. Naravno, momak. Maknite ove stvari sa stola. Šteta. Sardine. Ne znam. Gospodin već 10 minuta čeka. Zašto ne odeš ako ste se dogovorili? Zauzeta sam. Sir. Maslac. Imam gosta. I ne gurajte nos u moje obiteljske stvari. Idite u sobu i donesite iz vitrine 2 tanjurića. Hajde, maknite se. Nisam vas ostavila na cjedilu. Ma tamo gledate, gore drač na drugoj polici. Donesite i onaj mali pribor. Gospode Bože, iza tanjurića. Drač, u maminoj sobi su ubrusi. Ormar do vrata, prva ladica od ozgo. Dajte to malo življe. Iza vrata nema ormara. Možda ga je mama odgurala u drugi kut. U drugom kutu je Che Guevara. Drač! Ko vam je dozvolio
dozvolio da provaljujete? To je moja soba. Ulaz zabranjen. Piše da se samo čuvam psa. Sramota, kakav je to način ulaziti u tuđu sobu bez pitanja i kucanja. Tek tako, sram vas bilo. Drugi put pitajte mene za dozvolu. Izlazite! Tamo! Jesi li se već svađala s momkom? Izvedite ove krastavce. Planeta je puna momaka po sniženim i popularnim cijenama. Treba samo pružiti ruku kao u samoposluživanju. Treba li ih isjeckati? Prste k sebi i ostanite na nivou pomoćnog osoblja. Nosite ovu sobu. Molim? Treba li još nešto? Ne treba. Sada postanite gost. Sjedite tamo. Ne! Prvo u kupaonicu. Niste oprali ruke. Smjestite se. Kakvo divno cvijeće. Niste trebali, zaista niste trebali. Tako ste dragi, ali zaista niste trebali. Izvolite, smjestite se. Opet počinješ. Veoma mi je žao, druže, što niste bili u mogućnosti da najavite vaš dolazak. Pa će večera biti nešto skromnija. Onako drugarska. Vi, dakle, trebate druga Horvata. Da, pisao mi je da navratim kad dođem u Zagreb, a imao sam i nekakav poslovni sastanak, pa sam eto navratio. Osjećajte se kao kod kuće. On će, nadam se, uskoro. Izvolite, poslužite se, nije masno. Malo krastavaca. Tako mi je drago da ste došli. Pikantni su, otvaraju apetit. Hvala, dosta je. Imali ste težak put i morate vratiti snagu. A kako je vrijeme dolje kod vas? Bilo je bure u posljednja 2 dana. Apropo bure u obitelji, sve u redu. Bez bure. Hvala, u redu je. A dječica? Hvala, dobro su. Nemam ih. Ah, djeca, to vam je jedna velika briga. Pardon. Pardon. Charles, natočite gospodinu. A posao? Još uvijek u brodogradilištu? Da. A ima li tamo šta nova? U brodogradilištu uvijek ima nešto novo. Prije 3 dana stavili smo na navoz kobilicu za jednu grdosiju. Biće nam to 457. Zanimljivo. Znači nešto veliko. Da, komad broda od preko 80.000 tona. Tanker. Još uvijek volite brodove? Da. Igrao sam se po brodogradilištu kao dečko. Otac mi je tamo bio tesar. Nisam ti rekao. Počeo sam graditi pravu jedrilicu. Svako poslije podne pred konobom u susjedstvu. Pomažu mi dečki iz ulice. Biće to krsta šipo. Stvarno znate jedriti? Navlačiti jedra
pečeti s konopcima. I sve to. Pa da. Izvolite malo u vrt. Priredili smo u vašu čast mali piknik. Sjednite. Trava nije vlažna. Jeste li za malo muzike, druže Vukoviću? Zbog atmosfere i bolje probave. Volite li muziku, Drač? Ja sam učila klavir kad sam bila mala. Jeste li vi učili klavir? Ne, ja nisam učio klavir. Moje djetinjstvo je bilo ratom ometeno. Mislim da se to danas tako kaže. Znam, zaboravila sam. Imali ste tek 17 godina počeo rat. Korona, znaš li kako si dobila ime? Tata mi je nešto pričao. Tukli ste se na rijeci Korani. I tako nešto bez veze. Nije sasvim bez veze. Nije? Nije, malena. Bilo je gadno, jako gadno. Brigada je napadala Krnjak te noći. Mi smo ležali na obali u snijegu. Šule, Mladen, tvoj tata i ja. Čekali smo znak za napad. Gnjavim te, jeli? Ne gnjaviš me. Šule je pitao kako se zove rijeka. Ponavljao je to nekoliko puta. Mislim da ga je bilo strah. A tebe? I mene. Imali smo 17 godina. Kao tvoj Tomica. Šule se zainatio. Kako se zove rijeka? Pa kako se zove rijeka? Kao da je to najvažnija stvar na svijetu. I Mladen mu je rekao. Moje ime. Ne, njezino. Šule ga je šapatom izgovarao. I to slog po slog. Korana. Korana. Slušali smo kako to zvuči. Dobro je zvučalo. Šule je nastavio tiho da tupi dalje. Dečki, ovo nije ime za rijeku. Kad se završi ovaj rat, imat ću kćeri, daću joj ime Korana. Važi. Važi, rekli smo. I onda smo krenuli dalje. Bilo je jako, jako hladno. I te noći je Šule poginuo. A zamislite da ste se tukli na Orljavi. Ja bih sada bila Orljava Horvat. Drač, da li vi cijenite moga oca? Ja volim tatu, da se razumijemo. Sve vas volim. Ne pitam to, nego... Da li se može žaliti nekoga koga voliš? Što hoćeš zapravo? Ništa. Opet sam zaboravila da postoje stvari o kojima smo odlučili da ne govorimo. Kako izmišljeno jedno ime, to gospodina Drača zanima. Zanima li možda Drača ko je ovo tu? Bojim se da ga zanima, bojim se i da zna. Korana misli da je svijet pogrešno uređen, da ništa ne valja, da se nitko ne ponaša kako treba. Sve je smeće, rusva je besmisao, apsurd. Kako znate? Pa i ja sam imao 17 godina. Tako uvijek misli zlatna mladež. A stričeki? Što misle zlatni stričeki? Što? Što me tako gledate? Tako moj zlatni tata gleda Vesnu. Od pete do glave. Zapravo do glave još nikada nije ni došao. Ko ti je sad ta Vesna? Jedna cura, prijateljica iz razreda. Ostavimo Vesnu na miru. Zaista promijenimo ploču. Mi se volimo zabavljati i plesati, ali to nije sve. Kakva je Korana? Ona misli da čovjek smije raditi ono što želi. Pa tko je brani? Znači, niko mi ne brani. Hajde da vidimo.
Što ste se tako ukočili, drače? Pustite se. Tako. To kao prvo. Ja sam kao mala svome daču uvijek sjedila u krilu, jesam li? Da. Što je sad? Što sad ne valja? Niko mi ne brani da radim što hoću. Zašto ste tako ozbiljni, trači? Znači, treba biti Janko, Raščupanko, Čupovac, a? Tako? Dosta. Silazi, teška si. Nisam ni rekla da sam laka. Zar nisam stručnjak za izbacivanje iz ravnoteže? A ja? Lijepa slika. Sad ćeš dobiti bogati maleno. Nećemo tako! Evo ga, još jedan, na! Slušaj! Pusti ga, neka zvoni. Kako bi bilo da ja krenem? Morala bih i ja. Krenimo zajedno. Ja ću se samo istuširati. Piće u bifeu. Tu su časopisi i naš porodični album. Pogledajte, ima svašta. Dragi slušalci i dragi gledaoci,
Za nekoliko trenutaka nastupit će Miss Koran. Vaša božanstvena Koran. Koran, pobjednica ovogodišnjeg festivala u San Remu. Dobitnica zlatne koze u San Remu. Pjevat će vam vašu najdražu pjesmu. Drač, isključite to! Godine. Čujete li? Koran, please. 70 i... Drač! Budite pristojni, isključite to! Molim vas! Nije rana od bolesti. Drač! Već od Drač! žalosti. Nije rana od bolesti. Drač! Misija se prekida, dragi gledaoci. Pada prvi snijeg. Prvi snijeg. Drač! Molim vas, vidite ko je! Alo? Da? Ne, niste krivo nadzori. Korana! Tebe trebaju. Ko zove? Alo? Oprostite, nisam dobro čuo. Tko je na telefonu? Tomislav? Korana! Tomislav! Recite da sada ne mogu, kupam se. Neka nazove malo kasnije. Žao mi je, Tomislave. Korana se kupa, morat ćete nazvati malo kasnije. Da? Ne znam. Molim? Ja? Ja sam inženjer Vuković, ako vam to uopće nešto znači. Ne. Dapače, drago mi je. Molim? Reći ću. Kasnije. U redu? Molim, doviđenja. Prekladit ćete se, Miss Koran. Što kaže? Ljuti se. I što još? Kaže da se zove Tomislav. I? Ništa više. Pita je li krivo spojeno. Ko to zna? Koliko ti je ovdje godina? Gdje? Ovdje na ovom pijesku. Na ovom pijesku bila sam još nevina. Zločesta si, Korana. Što je opet? Čuo sam, pa što? Korana, moram ići. Pa kakvo odlaženje? Idite dobra ga, u kuponici se sve raspalo. Voda prska kao blesava. Opet teatr. Slušaj. Prebit ću te ako opet luduješ. Imaš li kakvog alata? Francuski ključ, vješta, bilo što? Ima u kuhinji. Evo, Gdje vam je glavni ventil? što je to? Gubi se.
Vi geroj, tovariš inženjer. Sad si mokar. Obriši to. Zašto ste se naljutili na Koranu? Popravit ću se. Košulja vam je sasvim mokra. Ovog puta nisam kriva. Pusti to sad. Skinite se, mokri ste. Trač, hoćete li da vam skuham nešto toplo? Topli čaj, termofor, preznojavanje, jeli? Primjenjuju također ugrijanu ciglu, masažu, topli krevet. Neću, Trač, obećala sam, popravit ću se. Nemojte otići. Tata još sigurno neće doći. Korona, ko ovdje zapravo ima 15 godina? Ja, Ili ja? Ja, Trač. Skinite to. Sušit ću je. Biće brzo. Ne možete u ovakvoj košulji van. Obrnite se. Priznajte da sam... Smrkava. To su godine. Ne zna čovjek jesi li gora kad si bezobrazna ili kad si pristojna. Skinite te cipele da se osuše. Imate lijepe noge. Okreni to prema košulji i gledaj svoja posla. Dobro večer, ljubim ruke. Samo izvolite. Drago mi je da ste došli. Nažalost, mame i tate nema kod kuće. Izvolite, uđite. Tu je tatin prijatelj, gleda televiziju. Dozvolite da vas upoznam. Drug Vuković iz Rijeke. Čuj, malena. Ko je bio? Niko. Droljo. Hvataš se sa starim senilcima i degenima, a meni izigravaš maksimalnu djevicu. Za tebe jesu forpasi. Ostani i dalje. Ne čekam te više. Tomislav.
Hoćete li da ugasim televizor? Ili ćete i dalje gledati? Kako hoćeš. Ja krećem. Stvarno idete, Drač? Dozvoljavate li malo muzike uz taj striptiz? Pitaš li ti ikada ikoga za bilo kakvu dozvolu? Pitam, Drač. Uglavnom nikad ništa ne dozvoljavaju. Idemo prati ruke. Prva vrata do kupaonice. Korana! 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 Ja idem! Malena, ja zaista idem. Malena, vrata su zaključana. Korana. Što ti je? Što ti je, Korana? Biram haljinu. Zašto se ne javljaš? Ja idem, a vrata su zaključana. Sviđa vam se moja soba. Uđite. A pas? Ne bojte se, ne grize jako. Što će ti Che Guevara? Volim ga, spavam s njim. Koju haljinu da obučem? Prijateljice tvrde da u ovo izgledam kao da mi je 12 godina. Ne sviđa vam se? Nije mi se učinilo da su ti potrebni savjeti. Ovo je moja kreacija. Malo je trudnička, zar ne? Trudnice ne nose tako kratko. Ako su mlade, onda nose. Zašto trudnice ne bi mogle biti mlade? Što se mene tiče, može. Može i što se mene tiče. Koju da izabere? Ipak je prekratka. Zar imam ružne noge? A ova? Ja sam za onu drugu. Znači nemam ružne noge. Ja ovu najviše volim.
Pogledajte. Ovo mi je tata donio. Stavit ću je večeras. Kamo me vodite? U kino ili u bar? Drač, kamo ćete me odvesti? Tamo gdje te momak čeka. Zašto ste pokidali moju ogrlicu? Šta te spopalo? Zašto ste pokidali moju ogrlicu? Hajde, smiri se. Che Guevara ne bi plakao zbog jedne ogrlice. Hajde, pokupit ćemo. Zajedno. Hoćete li pomoći? Ko je pokidao, taj neka skuplja. Korana sad stvarno ide. Daj ključ. Hajdemo, kamo me vodite? Rekao sam, k momku. Opet ste počeli, Drač. Opet ćete nešto razbiti. Onu vazu tamo. Nju ćete razbiti. U redu, Korana. U redu. Pokupit ćemo to i onda ću otići. Odoh ja. Ovdje je mrak. Imam nešto za vas. Tvoja lutka. Moja. Sakrila si od mene. Vi ste vrlo pametni, Drač. Hoćete li još dugo biti dolje? Zašto? Presvukla bih se. Ovdje ima svašta. Korana, jedina moja. Sinoć sam te opet vidio kad si se vraćala iz škole. Drač, vi čitate tuđa pisma. Već dugo nisam čitao ljubavna pisma. Idemo dalje. Pratio sam te. Opet si se šetala sa onim Klipanom. Nisam znao da se druži sa Klipanima. Volim Klipane. Drač, dajte mi pismo. Dajte mi pismo. Strana druga.
opet sam dobio kolac zbog tvog zatiljka. Vratite to. Šta vi znate o ljubavi? Svašta, ali se još uvijek ponešto može naučiti. Drač! Vratite to pismo! Strana 4. Kad si u petak ošamarila Tomicu pred školom, bio sam ponosan na tebe. Često se noću budim bez razloga i svašta mi pada na pamet. Drač! Ostavit ću vas na komade! Ja te volim, Korana, mnogo te volim. Volim te dugo. Volim te stvarno, volim te. Strana 6. Korana, strašno te volim. Volim te više od svega. Najviše te volim. Stalno te volim. Ludo te volim. Volim te. Volim te. Volim te. Zaista, Drač. Volite me. Zaista. Sve tako piše. Oblači se, idemo. Zašto se ne oblačiš? Upravo to i čini. Što to znači? Samo to da su ljudi sigurniji i pod ključem. Drač? Drač? Jesam li vam već rekla da se neću udavati? Došlo je do osjetnog zahlađenja. Nisi. Snijeg. Prvi snjegove. Ako se budem udala, Unutrašnjosti udaću se snijeg je za praćen crnca. neugodnim sjeveroistočnim vjetrom. Na Jadranu puše jaka bura. Uopće se neću udavati. Pogledajmo najnoviju vremensku Imaću situaciju. vanbračno dijete. Ciklona čiji smo put pratili u protekla 2 Nije to dana tek danas je tako. centar na južnom Pa Jadranu. prestanite buljiti Očekuje u tu se njezino televiziju. kretanje prema jugoistoku, Čujete li me? tako da će u naše krajeve dalje prodirati hladni zrak iz srednje Europe. Za sutra prognoziramo. U unutrašnjosti oblačno i hladno sa slabim snijegom. Na Jadranu vedro uz jaku buru. More umjereno. Korana, Izvolite, Drač. s televizorom nešto nije u redu. Crko je. Znam, skinula sam osigurač. Tehnički odgoj. Šta mogu kad imam peticu? Prežalite televizor i radije slušajte mene. Draga urednice, imam nešto više od 15 godina. Privlačna sam i nemam komplekse. On ima preko 40. Oženjen je. Volim ga, on je malo staromodan. Bio je u ratu pa je i plašljiv. Draga urednice, što da radim? Drač, slušate li me? Slušam. Zaboravila si međutim spomenuti da imaš momka. Drač, pa vi ste ljubomorni. Drač, varate li svoju želju? Tako ponekad. A kada biste našli onu pravu, da li biste ostavili svoju ženu? Drač, recite mi, da li bih ja... Drač, recite mi, kakva sam ja? A imaš preko 15 godina, nemaš kompleksa, tučeš Tomicu, spavaš sa Che Guevarom,
Strašno si. Drač, koje je vaše pravo ime? Nikola. Nikola. Tihi užas. Drač, zašto se vi mene bojite? Pa ne mogu da ti objasnim ovako kroz ključanicu. Otvori vrata. Nisam luda. A nisam baš sasvim ni obučena. Vidim. Sram vas bilo, Drač. Malena, nemam šibice. Volim vas, Drač. A šibice? I šibice ću vam dati. Sve ću vam dati. I zadržite ostatak. A vatri ima i u kaminu. Toliko da se zna. Ljutite se na mene, Drač. Može li se čovjek uopće ljutiti na tebe? Znate, ja ponekad želim napustiti sve i otići nekamo, Gdje to, na primjer? pa recimo, tamo gdje grade jedrilice. Volim vas. Koliko puta to treba reći? Ne blebeći, Malena. Hoću da blebećem. Volim te. Želim te, Drač. Hej, hoću spavati s tobom. Kad otvoriš vrata, istući ću te. Istući? Jesi li tako rekao?
Korana. Da, Drač. Volim te, Malena. Zato si me tukao. Ljud si jer me voliš. Gdje su ti cipele? Navuci. Nisam sreo ljepšu ženu od tebe. Ni dražeg čovjeka od tebe. Zašto si uopće došao, Drač? Pisao mi je tvoj tata. Moj ratni drug. Da navratim kad dođem u Zagreb. A jutro ste imali nekakav poslovni sastanak pa si navratio. Usput. Idemo, Drač. Idemo. Pričekaj. Uvijek sam dobivao samo odlikovanje. Neće zakasniti na sastanak. Da te poveze. Neću, Drač, hvala. Imam vremena. Tek mi je 15 godina.